ingeta mbuta miakanda mfumu tsundi mwana ngalo nganga mzila Kongo ya nkutulu mpeva eva mfulukulu mtemo bambuta efo bayaya yenge keno mutatukia mase ingeta nsanguze na yeto mulumuki aki mu bilumbe vyokele twaluvenizi nsangu bonsovo lumuki aki kya lumingu muwola kya makumole tunakala ye ndongokolo yinakala mubizizi donc sivo lwatambula lubokolo mukina takanikeno lubokolo lwabizizi landila umalongi matuna longoka muwola kya makumole idina dina dia mwampasi beni fioti landila katona ye bivwanza nkutuko bya inataleti landila bivwanza bya interneti kabiena yetoko. Interneti veut dire internet. Donc voilà, aujourd'hui à 20h nous aurons les enseignements par un appel vidéo en groupe. De maintenant, une petite difficulté, nous n'avons pas les méga internet pour lancer cet appel vidéo. Donc si il y a quelqu'un qui peut nous envoyer les forfaits pour que ça puisse être simple quoi. Kanavo, konaye muntu, lenda kutufila, bivanza bia inateliti, landila, sivo, yakalani yaki. Ingeta, ibobo, matolu, pena. Ingeta.